بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli rin dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabyaksahan. Bumanat na isab kami pangadjian hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Sa barang sinabutan sin suara ini. Amin masi kita ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tuod bunga sin pag-iman. Amin ya amalan sin bariman usog iwan bariman babae. Mga kakasinsin Allah Ta'ala tiranan, in ayat pangadjian na to, ayat suratu Ali Imran, ayat hanggatus kawaluan tagsiyam
paayat hanggatus kasiyaman tag-isa. Di ayat ini mga kakasin Allah Ta'ala, murah-murahan, ajumlahan kita niyo, sin mga sila kakasihan sin Allah Ta'ala, dahil nga dunya, awla-awla na paadlaw akhirat. Di hayat nasabot ini, piyawaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, sin pamaugbog. Simbar iman na kauna, awla-awla sin pamaugbog, simbar iman hama sa sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ang putag tu katahon Makkatul Mukarramah. Iwan hang pu katahon Madinatul Munawwarah. Apatahunan nasabot yadto. Dito hipatumtum katu taniyo. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labay ring hadila sinjunjungan alayhi salatu wassalam piya sampay marikatu taniyo. In pamaugbog simbar iman usog iwan bar iman babae. Dahil nga sabab yan mga anak ka po, tayong hukan taniyo. In palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin mahinang parsugpatan mahugot antara sinipon iwan tagipon. Ipon bar iman usog iwan bar iman babae way nagmasangka. Ingkatan biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qawlan wahida bidunil munakasa. In sila bang biyayta na sintuhan piarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala pajunjungan ambuk dakabtangan tayma. Mga kakasi sin Allah Ta'ala, palman sin Allah Ta'ala. Walillahi mulku samawati wal ard. Walillah. Sinigbayta Allah Ta'ala. Simpiyabaitaan kita niyo. Unuin dayaw simpabayta ini. Hugot, hantara taniyo iwan sintuhan taniyo. Kakaugot sing kita niyo, pakabayaan sintuhan. Walillahi mulku samawati wal ard. Langit, iwan sin lupa. Iwan sin halauman niya, agad na yung kita niyo. Kansiyo yan, lillah. Sim magbabaya-baya yan, lillah. Kansyuin atulan yan, lillah. Biadinin panayma sim mga bariman, lillara. Naimbukon bariman, kami, iban sila, iban ako. Imbar iman, wala na liamo din ako, wala na liamo din sila, wala na liamo din kami. Hiyamuok nila na sadya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pagkaamot timbiyayta sin Allah Ta'ala, siya ay magbabaya-baya, siya ay makaingat, harap na madto, sin bar iman usog, iman bar iman babae, amunad timpamaugbog nila, sa lugay, yaun, yaanughara kanila, sinallahu ta'ala, in ni'mat kabuhi, hajasad nila, iwan sin walihan nila.
Walillahi mulkus samawati wal ard. Yaring kakukunahan na to hagumi. Hipag-ulong iwan hipagkasilasa. Aula-aula na hipagpakusog umalup pakabayaan sintuha. Yaring bulawan. Yaring pangalta. Yaring kakukunahan na to, hantara na to magkahi umalup pakabayaan sintuhan. Ayaw sa jabutason, in lillahi mulkus samawati wal ard. La ahad minna yamliku syai'an. Way hang katawring kato taniw makapagbaya silangit tiwan lupa. Sambil baran ni ari niya kapagbayaan. Sahingga magad siya simpagbaya. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembiyata sintuhan kato. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tunggal da isa-isa sinallahu ta'ala. In magbabaya-baya. Iban makagaus singkatan piapanjari. Way gaus mo. Inunaw-na mo hinangon mo hang kaadlaw. Sakali subay hang kabulan. Dahil nga sabab yan ay nakaw maghuna-huna. Agara na sadya in kabayaan sin nagpapanjari kay mo. Ang pakawri makasud, pakabayaan mo, di nakaw makasud, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Makapagbayain tuhan sing kabayaan niya. Inaginang mangi, kakausan da sintuhan. Bang uno inhinangon sintuhan kaniya. In naghinang marayaw kakausan da sinallahu ta'ala tungbasan. Nga sabiad to mga anak ka po. Tumunod ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sabunal-bunal tuod. In nagpapanjari. Sin 7 lapis langit, iwan 7 lapis lupa. Sisiura. Allahu Ta'ala. Waisan makabiyan ako. Way, misan uno pa yung kusog. Milikan yung katantan, way. Uno pembeta sin Allahu Ta'ala. Waqtila fil layli wan nahar. Sabunal-bunal tuod, in pagpapanjari, sin 7 lapis langit, iwan 7 lapis lupa, iwan sin pagsubli, sin duum, iwan adlaw, ubus duum, ubus adlaw, in iyan, la ayatin liulil albab. In nasabot yadto, pagpapanjari sin langit, iwan sin lupa, iwan sin halawm niya, iwan sin hautan niya, iwan sin pagsubli sin dum, iwan sin adlaw, manunjuki, alamat in iyan, pamanga sila, bar akkal usog, bar iman usog, iwan bar iman babae, di sila mutas, dahil nga kawas sa sintuhan, di sila mutas, dahil nga pagbaya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mangita, tiyanto nila, in nagpapanjarihan na sabot yadto, biyayta na sintuhan, walillahi mulkus samawati wal ard. Amo yan, mga anak po, imbaugbog, impamaugbog, simbar iman usog, iwan bar iman babae, imbukun bar iman usog, iwan bukun bar iman babae, makakausda ako, aunda kusog ko, aunda bihaini ko, aunda bihadto ko, tumtumun na to mga tuwan wayra. Dahing dayan Allah subhanahu wa ta'ala, anytime, kuno-kuno,
Ada kala kita ni muna, ada kala sila muna. Imbar iman, uno-uno na nakauna rin kanila, halawm sila pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, renga sa wabiyad mga tuan. Ulul albab, tao taga akal. Tao piya kay niya imbiutang kanya sin Allah ta'ala, hipagpi niya simmangi deng hamarayaw. Akal, bukun mata, bukun ilong, bukun simud. Masa nato ining pagpapi, simarayaw, mata. Bang mata mo nagpi simarayaw, lingkat. Impagpi mata mo lingkat, akalandakaw. Akalandakaw, mga kaimantahon, pag-abot kaimantahon, bukun na malingkat. Ang pagpi kay mo sin Allah ta'ala, di magpangakalintuhan. Di magpanglaugin Allah ta'ala, yari hamasa na ito, ini naglaug na. La ayatin li ulil albab. Tanda. Alamat. Sin. Pamaugbog nila marayaw hakabayaan sin Allah ta'ala. Karena tiyanto nila mga nasabot yaon kawasa pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, mahal ka inakal. Apabila kimangin akal, way nahal ka sin tao. Di tayo maunin ibadat niya, ununo ibadat, bang nagkangin akal. Di tayo maun maghinang hatao nang nagkakangin akal. Wayroon hinang tumayma kaniya. Maita, magkangi in tao. Nga sabi to ang pari magkangi in tao. Gaman isa-isa niya na sadya. Nga sabi to, di siya tayo maunsintuhan, di da siya tayo maunsin tao. Amwat tuwing kialupahan sin masa ini, di da siya tayo maunsintuhan, di da siya tayo maunsin tao, kialupahan niya yadto. Mangari na siya tayo maun. Na, uno yan mga anak po. Al-aqlu ni'matullah. In akal ni'mat sinallahu ta'ala biutang kato, wala na biutang akaywanan piya panjari. Ingkatan biutang kato tanyo sinallahu ta'ala, aun biutang niya wazipa, hinang. Aun suku-suku kaniya. Kaya panjari sintuhan imma tarwain taud, hipag-atud. Nasa kaliatud na sintao sambil makamula kaniya. Apabila in mata iyatud niya pabukun kabayaan sinallahu ta'ala, wala kimugdan na yung pagpapanjari kaniya. Turan niyo mga anak po. Ayaw na to kalupahan. Indua. Di tayo maunsintuhan. Di da tayo maunsintao. Inuno. Indang kakangi inakal. وتأتيل العقل عن وظيفته يحبط الإنسان إلى مستوى أقل من مستوى الحيوانات. Apabila riagarun sin tao, insuko hinang sin atay niya, hinang sin akal niya, amin biutang sin Allah Ta'ala, maba siya. Bukun siya tumaas. Bukun siya ma-promote, ma-demote siya. Inasal-asal siya manusia,
maig na siya rin nga pagkamano siya. Mano siya rin lupa niya, mano siya dengan niya, sa hakuti ka inakal niya. Wala na miyagad hajiuti ka niya, hajiuti niya biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakakari siya palivel sinuno, sinhayop. Iwan nakababa pa. Nawirong siya tumay mahayop. Intay maunda sintaw hayop, pagkaon. Kaunon nila, hinangon nila tiula, hinangon nila adobo, hinangon nila bulalo. Namisam mo na hinang bulalo, hinang adobo, hinang barbecue, hinang musing kanapsuhan mo. Apabila na tayo maun sin Allahu Ta'ala, hasabab sing kiyangi mo nin akal mo, miyawa kau maripababa, dahing ha tao, pahayop, dahing hayop, pabukun na kabayaan sin Allahu Ta'ala. Taniyo mga anak po. Dahil nga sabab yan, tayong hugan na tuwing kabtangan sindwa sa habat pilihan. Amin biyaitaan nila na imbaran nila, way nalasa nila hanapso nila, way nalasa nila sahwat nila, sakawa, lasahon nila na imbiyata kanila sintuhan ni karayaw kanila dunya iwan ni karayaw adlaw akhirat. Isyu yan tuan indua sahabat ganarulyan. Si Abbas. Abdullah ibn Abbas, iwan sin ama ni Abbas. Iwan sin hambuo ki Abi Darda. Yaring kabtangan nila mga tuan. Haupo kabtangan. Bang nato kya bukan. Kanjun la yanfad. Malun la yanfad. Rinan la pakra. Bang nato kya bukan ini, aung kato tanyo mahal ga hadunya, iwan mahal ga hadlaw susugon. In mahal ga di hadunya, bukon bihon sin Jipon, bukon bihon sin Milikan, bukon bihon sin Tao Europe, bukon bihon sin Lanang, bainaka wa bainallah. Hantara mo, iwan sin Tuhan mo, hisiura bainal bariman. Antara si mu'min, iwan sin Tuhan niya. Taniyo mga tuwan. Alta di magkaubos. Pagdayari magkamiskin. Na yung pagdaya sin tao. Bang siya matay, narayahan siya bukun na kanin alta niya, hataw buhi na. Ampay nini, kaniya pa rin to, hindi kaniya pa. Mayta, pagdaya, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagdaya, wala kimangin akal. Uno yan, tuwaning kabtangan sindwa sahabat pilihan yan. Fikrullah. Pikilan kabayaan sin Tuhan. Khairun min qiyami layla. In nagpikilan kau. Iagad mo akal mo, iagad mo yung kabayaan sin Tuhan. Bukon mo piyasulang, laong murit matay sinakal ko. Sininaginang sinakal mo bukon ikaw. May tamong mangari patay maon. Bang daing nahatuan, matay maiwandi, patay maaluko sa inakal mo. Payambiya lang nari matay sinakal ko. Na may tayo siya naginang sinakal mo, ikaw. Bukon, pagkabukon da ikaw, wala na hinang mabaram mo, misambia kusing. Tuhan mura, uno-uno na tuhan,
taymaan na matayma mo ibandi, tayma sa baba mo ting kabayaan sin Allah Ta'ala. Di mo matayma bihahon, tayma mo na kunso. Uno yan tuan. In piarayaw mo, in akal mo, piaagad mo, hakabayaan sin Tuhan mo, labi rin si magsambahayang sunat. Na nagsasambahayang pakausunat, agad mo pa, ikaw na in sa rayaw-rayaw tao patuhan, bangkaw marayaw na tao patuhan, marayaw na kau patao, kakausan da sinallahu ta'ala, pala sa hunin tao kay mo, habang mayan kau, marayawin akal mo, wala mo kiyangin akal mo, piagad mo in akal mo, hatulan kabayaan sinallahu ta'ala. Saan yung mga tuwan, papatahan yung masa na to ini. Yan to mga tuwan. Hikaruwa, baita sin ina na to. Qalat Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin, nagkabtangan in ina na to pilihan. Kaya Aisha radiyallahu anha, sa bunal tudlaw na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama zata laylatin wa tawadda. Ang buklaw niya room, doon siya suka. Kabiyaksihan niya law niya, mag-ail, magsambahayang sindu. Wadakhala fi salah, wabaqiya yusalli wa yabqi hatta azan Bilal bi salatil fajr. Simambahayang na siya. Sinsambahayang sindu. Qiyamul layl, yaon siya nagsasambahayang, wayabki, nagtatangis. Kaya runguwan sin Aisha radiyallahu anha. Ilugay niya nagsambahayang, sambil nagbang nalaw niya imbilal, sambahayang subo. Tayngugin yung mga anak kapo, bangunin jima to. Kalat namung in Aisha. Fakultu ya Rasulallah, alamal buka. Uno may ta ko nagtangis. Bukon para kala siwi-siwi magtangis. Narika to para kala siwi-siwi na. Nanak bautot na tao magtangis na. Na, uno yan, unin agi sinasawa niya, may ta kaw nagtangis. Wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mangimpyag tangisan mo, pasalan ibadan, pasalan pagtaat. Iampun na sintuhanin dosa mo, nakauna, iban nakahuli. Uno to. Pakala, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faasawa na ya Aisha. Afala akuna abdan syakura. Ipagsusyukur ko pa to. Mga anak ka po, inna kulang amasa na to ini, wala nagsyukur, inakal sintaw patuhan. Nagsyukur sa dyan suara. Thank you lang na, puno na to isa ba, ng pagkaon bulalo. Puno na to, balikan, yung pag-inom, masarap. Puno na to, balikan, yung pagpasyal, masarap. Yan mga tuwan. Afala akuna abdan syakuran.
Ay sa hipagsusukur ko patuhan. Mga anak ka po, bangin naghindo ka to na vihatin bayta, subayin kita niyo murul. Habayta. Pagsukulanin tiyo-tiyo. Pagsukulanin wala parimaratong. Naimasa na to ini. Mataod-taw ay nagsukur ha mataod. Wala na nagsukur at tiyo-tiyo. Wala na nagsukur, harumatong dayaon, tumakadat ya siyaray dahi. Na wala man nagsukur, hakabayaan sintao. Nagsukur na siya, hakabayaan singkita niya, hakabayaan sindiungog niya. Nagdurugal dahil nagsukur, nagdurugalan dahil pagsukulan, nagdurugal dahil nagdihil, nagdurugal dahil dihilan, sabab di makabak karayawan, karuah. Ampain harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman, tiyanto nila. Tiyanto nila, imbeta sintuhan amot timbunal. Inna wa'dallahi haqq. Sa bunal-bunal tuod, injanji sintuhan paipon niya, marayawin akal. Matayma siya sintuhan, iwan matayma siya sintao. Natayma na siya sintao, sa di siya matayma sintuhan, naghiluhala nin tao. Sabang yadto natayma siya sintuhan, natayma sintao, kabayaan sintuhan. In naghinang marayaw, impyag hinangan marayaw. Taniyo mga anak ka po. Naim pa nga sumay tayad to, hiyawiran sin syaitan. Di tuod mabayain syaitan, makahinangin anak ka po Adam sinhinang kurik. Di tuod mabayain syaitan, makahinang in usog iban babae, sinhinang tatay maun sin Allahu Ta'ala. Unuin hipanghapa niya. Al-ghaflatu wal kasala. Hapaan niya, pagligap-ligap na kulong niya. Bata pa kao, ayaw na, pagparul na akaw. Kasala, iwan magliso-liso. Mga anak ka po, di ka pagliso-liso. Ali mabaya, untum-tumun na to. Tay mangod, bisita sin tay mangod. Nagkukun halawang, law na uwi na kao. Ada kalalaw na, nagdarakaw virus, corona. At tulayan, mga anak po. Inlabi nga virus, corona, wayroon inu-inu, simano siya. Saan yung mga tuwan? Na, uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walima la apal. May takuri hinangunin bihad turagbos. May takuri hinangunin pagsukur. May takuri hinangunin pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad anzalallahu alayya hadil ayah. Hinaun piaratong kako, piatulun sin Allah ta'ala ayat. Naunuin ayat yan. Amuna imbiyasa na tuin. Amuna imbiyata taniyo. Walillahi mulkus samawati wal ard. واختلاف الليل والنهار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dahil nga sabab yan, adlaw-adlaw, magdarayawin uno mo, magdarayawin akal mo, magdarayawin pikilan mo. Sa kalituan, magsusungin tahon, magsusungin ngi. Mayta, nangatod-ngatod. Nangita-ngita. Nangatod-ngatod man siya, nangita-ngita man siya. Wala miya kadin akal niya.
kimangi. Maita kimangi napso niya iwan sahawat niya inna marinta kaniya. Dahil nga sababian mga tuan. Bang niya iagad inakal niya hatulan kabayaan sintuhan. Tadabbaru bi ayatillah. Dungdungan niya insulat sintuhan kaniya. Indung-dungan sintaw bihawon signal hataas silangit. Magkita patta sintaw iwan tao. Dadi niya napasandungon. Hakal niya, hapag-iman niya, impatta niya halom singkubul, mag-uno na siya. Ingkahalan niya, mag-uno na siya. Nguyan mga tuan. Dahil nga sabab yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawat tung nakawit na siya rin nga pag-Isra wal Mi'raj. Nagtatangis na siya. Uning piyagtangisan niya, sa taud-taud mano siya masiksa. Maita, kufrun ni'ma, way nagsukur hanikmat sinallahu ta'ala. Sin wala kaya ano garaan nikmat mano siya umat na kauna. Biya sin ummat ini. Wayroon nila 8 pangkat, dan sinunudan, sin sasakatan nila, dan sin tarak nila 8 pangkat. Way misan sila nakasakat auto. In pagparakag, in pagpalangka sinallahu ta'ala, haummat hinapusan. Kakalilaong liupas nila, in pagpalangka kanila, sinallahu subhanahu wa ta'ala, naglangka sila kaagising kabayaan nila. Na, uno yan mga anak po. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Pangilahan si mga sila barakal, wala kimangin akal nila. Natayma sila sintuhan, iwan taymaun sila simpagkahin nila. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Nanunumtum patuhan. Nagtitinog, naglilingkod, nagkukulang, nagkikid, hapanawan, iwan buko na panawan. Nanunumtum patuhan. Ima na sin nanunumtum mala sa patuhan. Ima na sin nanunumtum wala nagkanginakal. Turan niyo mga anak po. Na, mga tud nga tud kita niyo maraya. Ubang uning problema na to. Laong singkaywanan mag-English, social problem. Social problem, economic problem. Naay na ko mag-English, kadto ko pabayta sintuhan. Bangkaw nagka-problema, nasabot yan itong wala mo ihaga ding kabayaan sintuhan, wala kaw piyakari sintuhan pa dunya, magkasusahan, magproblema rakula, hapag kauni ba na pag-inom, bukon. Sa bangkaw yan nagproblema, wala mo piyapangsiyon, inakal mo, inatay mo, impikilan mo, pakabayaan sinallahu ta'ala, piaagad mo, hakabayaan nila, hakabayaan na mo. Subay ingkatan, magad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yadhkuruna Allaha qiyaman. Nagtitinog, wa qu'udan naglilingkod, wa ala junubihim nagkikid, nagkukulang, nagdaraob, nagdaraya. Uno sila yan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Nagtatali. Buko nito mali.
Nagtatali sa babaon yaon guide kanya ring Allah Ta'ala. Nabangin tao nagtali. Sin. Kabayaan niya. Bukon atulan ding Allah Ta'ala. Impagtali niya yan hitumali ingan. Hitumali man in napikil niya. Nangangakal in nagtali. Nangangakal in tumali. Nangangakal in tiyali. Ampain pihakad niya, intiyali niya kabayaan sintuhan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tiyali niya, may taintuhan nagpapanjari silangit, way tuko. May taong bulan, aun doon. May taon adlaw, aun suga. Kasi maglaki haon. Sisiuin magkakunahan haon. Im magkakunahan sindum-dum, im magkakunahan sinadlaw-adlaw. Bukon, ingkatan niya ito'y magkakunahan, bang mupya kay nakal mo, kabayaan sintuhan, ikaw. Kami, sila, kagawa, in ikaw, ibansing kami, ibansing sila, mabutukin atay, mabutukin akal, mabutukin kabuhi, umalop, palillahi mulkus samawati wal ard. Unutuan yung pamong nila yan. Rabbana o Tuhan na mo. Ikaw rin Tuhan na mo. Ikaw yung nagpapanjari ka mo. Ma khalaqta hadha batila. Ingkatan piapanjari mo ini mapuas din ka mo. Wa ito piapanjari mo inway takakapusan. Takakapusan to. Nasa kalimay ta mo piakay paway kapusan. Impamong simbar iman, di na mo lupasun. Rabbana, utuhan na mo, di na mo lupasun. Inbukon bar iman, nalupas na mga anak apo. Nalupas na in waktu. Tung kadya, magkita sa jasin signal at asin langit. Magkita simpatta niya pagtiaunan. Magkita simpatta niya pagpayguan. Magkita simpatta niya sa sakatan. Magkita simpatta niya karandanan. Magkita simpatta niya tas niuglayog. Magkita simpatta niya tas bud tumantangis. Astagfirullah. Mga anak apo. Unim pa mong simbar iman, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Way ikaw to'y utuhan na mo, nagpapanjari hakatan, piapanjari mo, halangit iwan lupa, iwan sinautan niya, inway to'y tagakapusan to'y katan, tagakarayawan to'y katantan, para kamu bang niyarad sadya ing kabayaan sinallahu ta'ala. Na tuan, di magpamung pangkalimbar iman. Impamong sadya simbar iman, Rabbana, o Tuhan na mo. Akasigpitan, iwan na kahayangan, harap na mo damong kayo. Rabbana, ma khalaqta hadha batila. Na Tuhan, nalupas na. Dengan sabab yan, nainu-inu ng tao. 2023 na lang niya, intahon biya, day da kumaan, kano yaon. Hindi hato nakapamung lupa sinwakto niya. Imbar iman impamung nila. Subhanaka pakinajaban na. Utuhan na mo, mahasot sikaw, mahatinggi ikaw. Tangkisan kami ring hakasiksaan dunya, iwan kasiksaan Allah. Tangkisan kami ring hapagsungkang mangking sintao riha dunya. Tangkisan kami ring hang mangi harap pamarayaw. Bang mayanin hiyanug harap mo kamo, akal, pikilan, mapakay na mo hakabayaan mo. Pakina ajaban nar. Tangkisan kami utuhan na mo. Dahil mga iwan na mo yariha dunya. Kaya ngi nila yung akal nila. Kaya ngi nila yung pakilan nila. Wala sila imatud di mong pakabayaan mo. Hindi yung dungan nila. Kanapsuhan nila. Kabayaan nila.
Amin kiyasan niyang kanila, kaya lupahan nila, inhadlaw susungon, tangkisan kami utuhan namo. Amwad to, mga anak ka po, na mura-murahan. Panginduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nalilingugin mano siya dunya biya silingugin ni. Sin mataod pagkaon, sin mataod pag-inom. May tayan. Sabab inakal nila, wala piya agad pakabayaan sintuhan. Mura-murahan, balikan na to. Impang hinduan na to sa room sa adlaw. Manghindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya simpang hinduaan nila ini. Bang mayan in kita niyo. Ano gaharaan sinallahu ta'ala karayawan dunya. Iwan karayawan hadlaw akhirat. Sumagawa. Di yadto yanug hara kato tanyo sinallahu ta'ala. Bang nato di maagad. Imbiyay ta niya. Piyaran niya hakahinapusan nabi. Amo na injunjungan tanyo. Alayhi salatu wassalam. Tubtub na ridto. Salam duaan na mo. Ang mga anak ka po. Matagi sumawd. In pangadjian. Day nga Quran. Iwan day hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magbutok kita niyo pangatayan. Magtulong tawang kita niyo. Pataalukon na to in kabuhi na to. Pataalukon na to in akal na to. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiqa was-sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana minal faizin. Wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب توب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين